Facebook fa comment ni go share na wonua nya me hwe YouTube ya de dem atopan ya daromade akoto subscribe na bo adoma no so adoma no ebebo wonka ya bribe ebebe bia wadwenche kro na obetimi dia fa SMS e dia brain 0594841044 0594841044 de fa bebe kenkan ne kama dia ma na anwumrei aboafo wanoma to sikagu yeso eye Jubilee Hospital wano obama poboden won samaja na so peti afa Bimpoma Plaza Hotel tamandane ne mpeso so hotel etiapo abebua competition so ekoso wo nyina de omusika asoasen na afi Alaji Hankuri Enterprise enso aba na wano ni sen provisions ni nyina no na so ye ene yeje edi afi ni bo efo pa Juma Herbal Center enso eboye na chiri edom ODI Electronics seliwa home appliances no brand beju edie Ahenkan 3.3 FM the best in the east case of geni ne honam esse asom pempem ana nyankopon da Roma wa biemu ede ama Ahenkan nti wodwa tode no fa bedan ye ne fantom framamai na benya so emfa so bebre semu no mede ofre kontabudie ne betudwa na so wa frɛ na ne pɛfo adin kita ho adimna kenkan fa wo ti yanka ayeme akosua adepa dumasmene ibebia anuti Kasiebo mubati yanka ewo End Time Information Center achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center achim Betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum dia yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim Apreku God de why boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewa achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyame ne hine Information Center wachim Ofosu krom Ena Nyame Asam Information Center wo achim Krobase eye Nida Sonia Rade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Herbal Information Center so som se twitwe Center Peace Infobiz Watercrassy Tokuya Ebutu achim Odumase Adwempa Information Center Jinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duaba Information Center Yadaw ase se ojebre ma yade eya wonom samba ma womo mekira Information Centers no yada wonom so ase se womo trem ama so mpempem anya Kasiebo bi enso etie afia de shima ma petakra na fayi wasum Kasiebo no emu nchiremu yede bawuram ede amawo ya she ensam no ase na enei eye Ahenkan fo adwumadie ne ntotoye no eye asoye mo na edin dwuma anaso wonom ehwe so ne krabata baako eye Driver and Vehicle Licensing Authority DVLA wanamo enso so agia tumu ampepam no kase do mo chese eye sa digital yemfa be fontenten so fandi dwumadie ahodo no wonom chese eye kwan ye betumi aboa ma mo dwumadie no atimi aye mrede ama wonom no ntim wonom so atimi atiase o magye sa tutuye no anasa hye no ede atumo na wonom gye atumo no omudi ahyiamu ewo mo dwumadie a wato din ese Ghana Drivers and Road Safety Awards 2022 dwumadie no ase na omo anyina hyiamu na omo hyiamu no omo nsem no etudwa no ene wonom to omo nsa fra twetwuro ani ntina kukudamfo ebi etese eye Ghana mampanyini abede kire Dr. Alhaji Mahamadu Baumia eso ono so fo nani monyam emeta chesanse ya kadegeta papa ni sere so na esie no nti omo ntimi ndi dwumadie bi sei enyu opanyin no emfa emfiri mu na omo to omo nsa fra akora no na eja eyade se enoma ba akumienu nti akora ntimi anya kwanya ankopiem dwumadie no ase enu enti osoma eye na bede kire na so opanyin a wono ana etunufo eye senior advisor edema eye Dr. Alhaji Mahamadu Baumia eye obenfo kwaku eye apiadu eso wonkono ko jana namu na onhwe se de dwumadie no besi bi akọ ampa eye obenfo kwaku apiadu ede ose ye oyoko piem dwumadie no ase
okwa adwumadie no etwa gu a amoma na kwanya se omegina simpie ne apaso na ofana no disem emfa entudwa mekira de Dr. Bawumia de man so omeka no ofa metudwa no ana wodi tudwa kire mu se adwumadie no adwumadie besombo pa beboa ameno matimi akọ enkan na wo hye etirimupo asem kurampo a omode atudwumadie no so a o kire mu se the role of information technology and promoting safer road users no wachase no ade bia betumi aboa ama no matimi akọ enkan pa no gidie se abefo ntenta de na ukọ wiase afa na bia obekọ bia no eno a ana amanfo de omudwumadi a eboa enso madwumadi awodo na no content manase ekọ nanim enti wobo asoye a yefra mu se DVLA for abaso pa se nei omuso nya ntiase hunu se digital no betimi abo omudwumadi ama no matimi akonkan eno achi o kire mu se wo hwe data sisi e wo ho anase wo hwe DVL for no mkrata asem e wo no ma na wo hwe akwansia wodo CCC na wokika bubo ma wasi nipa baburu bese mpemba ko ahanan ene aduanan miensa 1443 ana wonmo atwa nanan monsia do enam akwan sosam akwansia enso enti afiti January boso ne bepim July boso no ena wasi we pe wani boso pem akorampo bokim na yam asew ezanse sa kra we nyina no aka njina gudam sasa afo ma hwero mo nkwani nyina no enam akwanhia wodo a ekoso ye kwan so nyina no omo damrifa mo yakọ bompa ye se twadi apobasa kwa yadom edo mo enkwan besie na da achi akwa ma ne nyina yakohyiam ne yato gya wo se ana na ma no matimi akonka sa so na busuafo so wo mo kose. On behalf of the Vice President of the Republic of Ghana, His Excellency Dr. Bawumia, who is on an equally important assignment for the President, I greet you all. I am pleased to be in your midst this morning as we launch Ghana's Driver and Road Safety Awards 2022. Ghana Driver and Road Safety Awards. The role of information technology in promoting safer road users is very well chosen towards creating opportunities for managers of road safety in the country to adopt technology to improve safety for all categories of road users. Data on road traffic crashes indicate that 1,443 persons have already lost their lives through road traffic crashes this year between January and July. Government sympathy enyina no mo nyina enkambom no mo kyerɛkyerɛ sɛ de bɛya ometimi afa technology ne so atimi ade asiesie no mama no matimi akɔnka ma dwumadie so mudie no atimi aboa wɔn mo paa wɔse mpempe de abɛfo fidie no hunu mu no ɛboa ye paa ama akɔna bɛdie ɛne ahyɛnka dwumadie tumpɔn paa ma no matimi ɛkɔ enkan. I am indeed very pleased with the National Road Safety Authority, in collaboration with the Ghana Driver and Road Safety Foundation and other road safety stakeholders, have instituted a reward scheme which also incorporates the use of technology to train drivers in their entire process through registration and nominations to the selected winners. We can all bear witness to how technology is changing the driving and transport sector in general. Technology has made the world smaller, faster, and more accessible than ever before. It has indeed opened up enormous possibilities for all. Today, through technology, motor vehicles have the tools to communicate across the world, navigate dense traffic, and provide easy ways to traverse and cautiously while driving. I welcome the collaboration between the National Road Safety Authority, Ghana Driver and Road Safety Foundation, particularly adopting technology for this award scheme. Adishmama enia wuti ye senior advisor edema the Vice President Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia obenfo kwaku apiadu na Ahenkan.
Abusia yatwa adwumeno nsia kan kasia no so na wadwenche no betimi dia fa SMS dia bra ye beken kan de kama dia ma 0594841044 0594841044 de fa beken kan dia ma Facebook Ahenkan 93.3 FM fa comment no go share na onwia so enya bi enhwe na General Secretary amjantoa wadi atodwa ya wo chese wo gidi se Galamseni aya Aisha Hang ya wa ya ba hema kukufu agudie na nya kwampanti won kwani mamu aya China na ndie so ba ko 2 gold ni bo ko 2 gold wa tese aya ma me Aisha Hang yi wanko afimpin na dun wotwe ni wanko ogidi se na otete heya otete vichire heya na aya na ya champem jantoa de to so wo kire se aban ni se jata ne wafa asio sane banso wopamo se wonko China memu dia ene wadi okachema Ghana man penina na dodan kwakufa do ne penifo wodo wo man mu se wo mo fa nkra ta e kire se wo mo biata se enya agurokra esa se maami Aisha Hang ya wopamo se wonko ne krom Chinese memu asan so ba man Ghana mu a na e kire se ya bamba wonsam enjira na so kra bamba wonsam no eniema nko yie e wo ho no mo entina se Ghana ye non Ghanaians and one card na eba ne san na Aisha Hang ebenya Ghana card e wo man Ghana mo esa se 2018 na wo pam ne se won ko China memu na so Aisha Hang e wo Ghana card dia na ese niema nko ye kura wo man konkoro Ghana mo na eye na ya e champion jantoa esa so de tusu bia ma wo che se we die wo ka che Ghana man pen na dan ko kufuado wakache de papa se wo ma Ghana fo hu se Aisha Hang yi kwan be so pa e na fa so be wura man Ghana mu onchire mu nchire Ghana fo Binya sure so call baby. No, see, because in the deportation papers. Because or we entire, then it means we have very porous borders. Say we are saying ultimate is sound with D, but ultimate is sound with DNA. Ultimate is sound with body dynamics. A dear back or fingerprints identify. All men who card and measures on the coye. A dear way to see a dig it to the last point. Because me mean Felisa Mamene left. Where are her deportation papers? Ministry of your friend is Interior, Immigration and the Ministry of Interior. Tell us and show us to set Mamia Baba Betina Krumha since 2019 waje Ghana card 3 years obia nim so ha. So criminals be na hye Ghana ha yeni. Mo se Ghana card and the Ghana card na so nimfa so mo de ha yen. Ade am pese mo de Ghana card ye na nya for security. Because mo catch say Ghana card is meant to track down criminals. Governments and the authorities should come and show us her deportation papers. No backdating, original. And also let us know how she entered. Abusia eni yetie yeyi General Secretary de ma Convention People's Party CPP Amanyo Kone na ya champem Jantuana otua so wo kire se ene wo hwe man konkro Ghana ma viti January ne bepem July akwansia hodo a akoso man mu anipa ahwere wono nkwa ayempem ba kwa hanan ne aduanan miensa 1443 na yade ya tete ne atepu yie baba enu nti ode atoso wo che se akwanhia hodo asisi wo man kokuru Ghana manipa efo so ehwere wo nkwa no dodo na aye yesika sama enya ne naso esa se driver ni kwotena asan na chi no trasa dwini nsisi so na wo dwen fie wo dwen chese nyema bebre hu sika ni ni bottom ni ade a ayesa na awonya adwemu fan emfa ntwika no ente ni overtaking sabe fun obaye wakwan so de ni overtaking kotoa edidima na kwanya no de akopem esa sa adwen no enya stable njenja ne naso ode tuso bioma wo chese akwanhia hodo na sisi wo man mu no ya na abamu mpenifo asoafo awodo emrase badwafiefo ene wono ma ewo dibre wa mamu ka ho esa se dodo na akwan su kose dwumadie mekire road signs no ne ade no ebinum ni so esa se wo mo ye mpenifo wa mamu nte wo mo bufa so saa no wo mokọ ni na daka ho ena kwanhia wodo asisi wa mamu a enam so ma nipa dodo na ehwere wo mo nkwa ebiemode afutusem kese kuto na ndia hwi na speed na wakọ no wo mpa ya na wakasa otirim why
Because your economic stress near money be or what driver for no boo many goods. Except some tie or better a brand new tie or second hand or better brand new bricks and or second hand. As I saw your service in brake parts near their sources. See candy hop into a back or then obey you soon as some of these who teams a driver no common road signs to crowd with him or drew broken lines and what fast. Who knows when you can know the do at them. And the honorable phone in our minister of work count. Be the president convoy. Sometimes I wonder say no one could president if we. Me offer a president me tell be me once man tell be me Jekofo man tell be me bio. Speed I do. Teaching ambulance offer. Into obi a guilty. Honorable for one TV8 one for some to heaven. One with the she. Sometimes we wonder say hey, it is time and penny for no setting good example. Speed ramps say speed ramps walk room it is a mountains. So we take care more trotro taxi baby bia na obi a co speeder who feel uncomfortable. I believe that we should be able to talk about it. Adia General Secretary the Convention People's Party CPP Amanyo Nana ya Achempem Jantua. Abusuafo enwumere no sia Ahenkan Kasiebo anu asugusu a wotimu ejiremu ewa Ahenkan aduokono miensa etiripo miensa kasabdie tetrete eso abefo ntentan so okwa yedidam Facebook live Ahenkan 93.3 FM like comment ani die no obu okwa so onko a menhwe share ma wo from so enya bi anhwe wo YouTube Ahenkan 93.3 FM subscribe na beka abusuako no www.ahenkanfmonline.com Yakuya ni mo sevu from na mbom yada so agiramu ewo eye efoma gudi ankrofo bi ni mo efa kwati kwan so kwanbone so enso etuo wa bra Ghana mamra no emma wona mo enso ekwan me kire galamsey no na ayamra sebedwani a ankane ono na ogiramu de made so mo eye Obuasi East abato empesu ya so ono kro ya so wona mo ekon ade atia eye galamsey no wakan ebi ti akosi broni se anti galamsey crusader eye onimonyamfo Edward eye sidi na wo posa no saa na galamsey so wono de atache wache de asrasra Ghana fo hu sise sram ene busa ne se adenti no okasa sanso wokon ye nyina nim se MPP aban yi na nado danko akufuado wa paw eye asrafo a ene esem no okasa omutiti yensuo so etete miame ya wodo a yesusu se eye galamsey yi ekoso enti aban gusu a wokon akun yi won kunwie ye adenti na akasa ye di ntwo no osehwe ye mpanyimfo no mo Ghana hanom no sabe mpraduasa enuoma ne hyehye ma pa wo so mudi gu akwan so na ededi pefe se ampa galamsey kun no wonom ekon no enya de so mde sanhye no agu akwan so wose ba ko pa kebedi mu tintima ebetimi aboa ma galamsey yatu ase ne yatu ase se hwi no ene se yati wobi se wo ye galamsey no na amamra na ye de ato no no anasa asotwe ye de atato no na ke de amani pan pepe na afe no katimi enso ayensanda ho e de ama eye enchirima na so wo kire se Ghana amamra sisi ayewo no ekodi atia galamsey no se yati wobi a ehye nipa nanim o ye Ghana ni o ye Ghana ni dia na o ye kuromani wo sa no ye twe asem no mutentan ehwe se mra no ene ubedi na so se ye so bi mu ni no na sabi kafrato se ne kala no anasa ne wedie no enye tuntum ne din no nya Ghana din na je so free Ghana ha woni ehwe ne din sa so kokurum wo de komemba biem na ya wonu konsa ya se o ya ba okokọ ade esanse sa hohofo na wono mo ese yensuo se ensase ma mo makosa afọ mu adidi a na je sa mamra ne ehye ye no enye ne ehye mapa anasa se de wo se ye disuo no na ye disuo waso no de oka che na nado danko akufu ado ene MPP aban waso no ye MPP ni people na so waka che ono ankasa na ban ne se nanado wonja se osori a na wote eye abankase mu Jubilee House na ne nkrofo atwa eye mfonyi dia house no yakopie mu eye wofen so river ofen yakoye no mu tugala o ye twede atum ehun mfonyi nie na ehun susu videos nie na wo hwe say he oh my boys are good, my boys are working wose saade na danko agufado wonyai no ono ankasa ntinsi fo ye chi obi a won ma ba kwa mu se nipa no woye MPP ni woye CPP ni woye gum woye akuadonko party ni hwan obi biara mamra no eni ndi sede se na fata no emom ena ye kwan a betimi afaso akon ade atia galamsey MPP ya ban siswe sanado seriously opeso ogu magalamsey eba fomwa na Ghana sase ho tono
na yesu ho to no na sika free a China for isa di free ekromo ko esubetwa it's about time na onja evidence open no because I don't know we no yes nipa na o mabamabu it's about time na should start sacking people na apart from say sack okra na sign start eye no ma bia ye dey be punishing for because I shall we no me sure say obetra kumanza ono as a Chinese no kwa na ko share baby adwuma no but na government official bishop iti achi no isi dey bi achi ni pane aye kululu o manipa mu say penifo na ankasa na mo sha say yes anu ma na mo sha da me tiase aye adwuma o me tiase o emkramra wo emra di chi obi a aye adwuma achi obi so aye adwuma Ghana for you ano aye ankane mra sebejani de madisia wonum ewo Obuasi East abatu mpesua so onu kroya wo ye member de ma anti galamsey crusader sino okaho eno eye onumonyamfo Edward Enin na wamana so wan wodi to dwekere mu sai sa aban kraches ahodo ne aban wura no mo ewo eye mensini ahodo mu ewo maikoko Ghana mu ya no no wonum su di galamsey ni mu tintima pa omuka ho bi nanso so ya chi eye obi pe no mu nyina do manim akohinta baabi no mu peso mbe yi omanim wose ukọ eye mensini ahodo mu a sa eye tax force ahodo ya titiriti obekom ayaban krache ono ene ye chairperson anasa abayura ono ye chairperson woso ono kro ya so na galamsey yi so odi mu titimen enti we nyina la ye di piaka ye be de yakoko ya mana yiye wose ono ankasa a ono Ahenkan mra se bedwari di ma de shomo Obuasi East no wose ebre bi atwam okwachi nkrofo wa danse mpatam wonum se wonum edi efomagudie anaso mutu fomagudie na wachi wonum odom koma aya polisifo no wotietie madani didi ache ya de ko wie ya ne se ya beli wonum na oni skabotia ya je wonum ya je omo eye 20,000 Ghana cedis pe ene yesi omon form hu eni ene wase hwew wa bra mamla no so eka de to wonum se obi ekodi sebi sanse munu na ye fo ne ntu afiase ne ansa monika na ne ya bonika ne ya ja no ya fana goto afiase a na ja so okon na ye kono ampara se ya di ntu o se bra so se mpanyfo nyina so de waka na obi afa ne hunjim na galamsey kon no enwe peye tabatama ever Ghana first o reja address o me enti no me say about what they are doing seriously o enti wo ye hwan sanya ban nipa na anya ban kofo ebi na say ye obi a wo ye ordinary citizen and so go nyo obi asa me dey imagine ko sa sha ebi asa mo make no it's not a joke me say galamsey no mbo so mugunu na omo say baby ye tu galamsey no committee no DC for na entra no as chairman no DC for ya na ye adwuma yi just say Ghana no me see concept party ni drama na ekoso sha me kanya me hatan so ne papa o shefo me a me koche galamsey for dance ayas papa pro esizi o mo franchise pickups too normal motors for generators for good to police station me ho na obi aframe me say police for no say o mo ne meka na do no meka na metiase a o mo so betiase and am sure can say oh sir and o mo police for no kaka say me ho na kwa no frame o say o ma koma police for no 20,000 and the police for no am o mo bail am o ma fa o no ma no konti o ka che me na say me from that time mo say Ghana no was a year more boss. Funny country, my mother Ghana. Where ya Ahenkan mra sebejani di madisia no ma. One more Obuasi East. Onu kroya ye anti galamsey crusader. Onimanyamfo Edward Enin na atene nka no. Adwi mesuma no. Ai. Mesuma no papa say hey. Comedies. Yeah, comedians so. Say Swahun. Say kuma mo twasi ni ndo mo. Who said ayi nanse ya elembele DC. Ai. Eno so ayi galamsey hu excavators. Eno so asemba ya excavator na ira. Na se wo ma hu excavator no. Ya se o ma hunu baako. O ma hu baako a se ye hu baako. Ade na wo mo ye na ye kwan bone na. Emra wo ho se emra ne ti nipa no se wo fa kwan bone so se da na me ka se asrafo yi kura ye ka se wo mo nkobo